Yamwa kwa ba yada se na do Adom TV bedroom health tips so na ochi mu yesua de pa mema ne de ombeje ne ho achinye wo de wo pia konne no akohu dog hu ni wie na afa so de wifi so ba na de no aba ne titu ne secondary for no de wa wo ba ko pen no oje ne hu di too much yesre ni die mu ankomo no sa ne koye emfere wo yare wo ton wo yare na onya no aduru fasedama endpoint homeopathic clinic wajuma kwe na eso yasene a yetimi di nkomo yi 5 minutes ye nche se be ya obenya ho akonnuma so Fredog CCA ya ye kasa 0244867068 doctor number no kwa by now there they said that one not to say you know dog ya mu akwaba ya na se pa na otwi mu waya de male infertility we ye be maintain na woka ho asem na e da bi on se mere bi atwa mu no na ye ka nyinsanya na nka de bia ye se ma ene wo problem and then no on say amama na bebia ye frustrated in fact and then who there is no a single day end point minya caller me bi be ka che me say me pese me be ye moye DNA end point we say moye DNA obia suspect say bebre no suspect say wo makora anya wo ma what you say enti amama be ma suspect say akora no anya ne ba ne hwe kora eden na de enti amama bebre bi mu amoyi adwenbone wo mutiri mu no edi bone no ene se obi wo a be ma no epese wona ne nyema ansan kura na waye no ho ade obaya ba hospital ema endpoint ene kwa de salute ema ne mense mayi obeba endpoint mense no 1 month 2 months we hu obeba endpoint wonyem na sayi obeba endpoint but memma no enna in fact the one class obi obeba ono abetu car abesi oba no endpoint clinic otu no ano ono no was ma ko no amani sika was ko na kwaye kohwe me uwi afra no mefa wo ma bi nanti man bebre no wo ha wodwen ho se ah be men chese me fi se doctor say me ni problem be men so me ntimi ne nyem be man so ni problem enti oba woni adwen papa ne ntirimu no ani wono so be na jinse ne me kwakoso okoye no na okokonyam enam se wo hwe a wo nyini nti no was me nyingu be man so pa wo na abehye okon okay tie na bebre no na ehwa amanfo mma so enam se me man ye stop mo nti ena ye go through saade no ejuma hu na me bebre enam pajam ye die nde se ka be man bebre me man bu so mo se me ma se na atu anamo se me pesa me check se me hu nsu e papa na nye papa nti o ho e wo se ye check yes so timi check aye 30 minutes 10 ya twe nsuo no aye de call lab no a na wa hunu nsuo a wo okay na me ma no insta se ye be check no ye de ma na ye tester be ma ni oba tena ya na tie wo pese wonyem o pese wo wo nyinsen ne mma won kan kire wa adwonboni de ntirim wono tena ya be 4-5 months no na nyinsen ne ma no anu a move to ya from ya so ntime nyima okọ afia so wonna madwoa so etu ko hia wan hia be hia ba ko a ya wono de wo de be ma wo sa wo pe sa be de be ma wo eni nti de wo hwe no wo be je enso so nka sabi obi be ka jo se 500 Ghana wo de be ye sperm analysis test ne boarding na akoye liar eye se ne be je wo wo ko ya so na akoye liar asa na ya be ma akwan woni miska be je waza enti ema enye tester for sperms ti dog me na so nti no ye hwe ne kwakra nyina ne se se bemma wo pese wo hunu se wo betima wo na wontimi nwo a eye simple oba endpoint ya de hunsuo ne be ye check okay na ya ye hu se problem wo a ya twe moja ade moja na ye test ya hwe se edie na de saa hunsuo no edie na ama hunsuo ne nye papa okay ye be check the whole reproductive organs no because yen pese ye be ma sperm booster enji se hunsuo ne nye papa wo betima tu sansuo na se a eje se wa ye check ehunu se de adekro we na asa nti ama nsuo ne nye papa eni nti wo be check the sperms and over check the testicles over check bibia e be kan say the motility say the nsuo ni timi suimu say the nsuo ni color say the city and sperm count ni nyina eti ehunu the cause of it no a ni amo aduru e betima correct the cause of the sperm no ya correct we pepe pass abema no ne hunsuo no ayiyi eni ti sperm no obi a wono wa pa aba na ho nkon ba no e wo solution endpoint homeopathic clinic ya de bebre ni yehwe mesrew ya mere na eti enti no fa me number no
de bia me ka se fa number na fa to enne ena woni problem wo chena nipa da sene di edidi ne home ne nom no nti no ye betimi ayale na wo pe doctor bi na wa fa endpoint to Homeopathic clinic number 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yada say Dr. Duboatin na wote ne nka na wotwe mu nyinara ode akọ school male infertility. Be sure say wa jot point ne down. Be sure friend no obejo so. Ye also kọ no ho no ntam no wakọ ombehwe wo endpoint homeopathic clinic. Onu mu nro no chemical bi eni mu ti onu mu a eye Mr. Yanom bi prostate no kokọ check it. Why? Mr. Asare ya ko check o prostate no. I use machine na check. For heze bibia kama ebeboa ye. Medi afia amankwa tamaklo next week nkwa hoden wo ho a yebesehia.